Because kosaya anointing. Keidihn. Me Isaiah ko bata me Jesus pang kodon wato na sambawat. Me Luke bayo Jesus pengkate de. Niya kat pensamakat awata kata. Pwehki kamu ya type sapa jawo wire Jesus na jam naur. Ako sampal kejan mangi me kejan anointed. Pwe reda ko bata. Rogoto Kauno kachitoro introduce ako mo yung ison daw yung Christ apon sawa may kachikiyang epola po yung kachikiyang ta anointing the keidihn me wow kachikiyang ta ranwat kacha sosogi solar sosogi deep magcha poson Jesus pula me wiyaw kamagalis ang erte pa chaykan chay solar soson deep aramas man na say kolula pagmang kitibakan rin Christ Ima kolo-kolo deep karitanan ngene akan kokonin sutar akan kokonin kot mol ba kokonin apan mela sa sakangolaya okay ya ikara pana take Bible study Jesus masani me masani yang keteler mona bang yawi mon songana bang yawi so es choko priyawi morin solang porque me koros metel mi milaletes chu weweki esan salerna sapol mamasan I mean chakin what thinki Pagkano, osame, Kauno sudra poking getella, when he sent a pacheca, a boy equipas. Okay, a bull rare child. We are wired up. A bull rare child, a coconig child, but no bull rare child kisakis, a bull rare child metaton, Kosaya, Nanango to me rare child, a bowler, Punganango to Proton, chorus melokoriangi. Nanango to tame what on a child anointing. Okay, anointing okay, Lyle. Anointing mo ye manaman God, ap kamu yung ngoy mo manata apali anointing mo kosampan. Aramat chabang kolokola anointing in kaunap kachasasa apali, okay? Chaban Satan ban bil mangain matmatongin kachasili chajan chawil arsariyam God. Okay, so ayo yudit niya ko saya can do attitude. Okay, achayla attitude kaban I can do it. Ikakong, pwehki ime masani. Ela kamu yung ngay strawewegi, ela kamu yung ngay masapwek. Ap magchabang pukata masanang God, kamu ngok ya malya la na wukila, malya la na kamelele, mi kakong, makauno masani kakong. Tami kakong, me koros. Okay? Bilbay bayo is silu. I can do all things through Christ who gives me strength. Okay? I can do all things through Christ who gives me strength. Ikakong me koros. Makauno masani yan wiya. Makauno ilaki giniya yan wiya. Ikakong. Yaraman days chukak. Pumasano masani ikakong. Okay, so iban watakati. Yorokan puma. Ikam kamayat ki chay malyali yan kakakong nantiyang menlaw kakakong. Ayap sujo asa tama masano kosaya. Ay kakong abanggan morseli. It depends on feelings. Oy luwat ranat. Manjay chukakong. O buina kay longgan yung manjay chukakong. Okay? Masanong god fan stand. Pukong yung yung kasaliyang Kauno mecha poson. Masanong god fan kasinan. Abang kasinan ni Leila na nasamong yung. Kay tama kita klang. Tama kita kokon. Masanong god fan stand. Masanong god ako tong kamaredi. Ren mo poson. Kauno koaros kuparang god. Okay, so niya chabanggan men wiya megot te men metoda megot te men pwehki yang megot chananasa ma kuparang god te so chananasa tama masani achay maliel kin challenge kital ngile naramas kin song kital Satan ngataro to weapon men ke me yugala pokete uya ta kuparang god men ke me yugala pokete kat kadrop na sambawat kamu yung ay katang pon masanang god siya god retail. Okay? Masanang god child wongi mumana chay wongi chabang hiyan andoe. Kaya tak wongi may kuin na kitala susu watak po wongi silapan na numayo. Mantang sa wongay mo. Ngay po yung kaya kasamo yung Jesus na chamor na saraw kachlong na saraw menaude kang chay masano amu buko ay buko open da. Back pasang wadak kamelele. Okay?
watogo kamelele. Kay te kwat wadak tra, watogo kamelele. So iban dolar. Iro kami bang yung ranch, abang ko saya, chay kakohng. Okay, can do attitude. Attitude te more, chay ban kilong lang is nan story kadete maran, pilko ko dolil kadete kap. Tamera moving forward. Retiar kapal door. Okay, sela kwat mga apal door. Ayan kakakuputi perperen ap kabanasa. Me wasakoros nituan ngisaraw yakan warni Paul wasakaros ke kolaya mela awyawiyuk tu cha kamyongoy okay magchaban masapoyak so cha kubrangor pampoita pol ke cha masapoyak okay magchaban su kauti so cha kubrangor pampoita po ke cha tangan power ime chanane ke baptizing ngisarawi baptizing ngisaraw ken kisangan ramas luet agen goronge sangan ramas inongunuduk karong sangan narmas masapoyak karong sangan narmas tanga power okay pwehki ngenen gojo kan saunong ngenen telka okay so anige attitude the moment that I can do it po masano masanier ya muna chebang quote scripture Pilipai payo saksilu kakohng me korosang ne manaman me Kauno katkido arapunda Akchaps pala aramasaman mechaasa mes chumorso chakan sarapasang pueda mol bata. And just to the scripture. Tik chaben koaong kalok rail retungetin moral kan ya retungetin moral kan mia rail pung. Moral retungetin kapag ken rail kawela tatok ni munjiji. Okay po makaite ng child aman toror bango doraban open. At least kichay korosong troyu. Chay papa ko traman o chay wiya song karapa chayo. Amen. So anki can do attitude. Again nan testimony kan mesabilkin we are Bible school bil me your song character ka me kilang me can do I'll do it. Okay? Asa masano sa trono po abo chay sapal. Okay ab sapal cycle som parape. Ab song ka mo dang ngitete. Ngitete wawi ko prong kot. Porque chaban pasanda. Pon masa no mama sani chakakohng. Achapo ko palian. Achel pin matamatawakan. Me bangko tongkar wichik chela chay po ko palian. Songkan me pokatartosan liki koton. Okay? Koton kotrapay chebe chailen sutran ki. Can do. I can do it. Poy me masa no masani. I can do it. So anointing Jaban ligi me anointing me bota. Keidihn engot me bota pwehki ngisarawi. So chay kakohng. Chay kakohng kiyang ramas mak. Chay kakohng kiyang ramas limbak. Chay kakohng kiyang ramas tamemre chay kakohng. Okay? Hallelujah. Kananga ma song kan. Chay kakohng song kapalakan me banggoto. Chay kakohng pewedi. Ime masa no masani. Kay tek cha pewedi kasongosong te pewedi kansens wet apsogowila le nan baik kakohng megot makauno karkin chay kakohng yeramen double mind yeramen excuse chay kakohng. Okay Roman 8 kung kakinjungi di scripture kan tiban bilna kapantay biyata Roman 8 silisa kisu. Okay, emasani so when ni song pukat koros kecil bewedir unsak sang ni manamanen I mekatin lalali kecil ler. Okay, smelalali kecil Kauno. For God so loved the world that He gave His one and only Son for those who believe in Him. So raban mela rabanan gemor sotuk. Okay, wasama sanir. Ni song pukat koros kecil bewedir unsak sang ni manaman bewedir tacha bewedir deep ta bewedir mela pwehki chay memorin deep chay ba mela lusang mor sotuk minta ke bewedir mela palwara chay ka ban mela palingana chay ka ban poralaring gotel bewedir mela tekela pan mela aramas
Chaiban mela, Matsuto Tretel, Chaiban mela, Laktakla. Okay, Chaiban melan, Armastipan, Chaiban Yangi Satan Miminan Hell. Pwehki Chailip Sapale Renchises, Chail Bewedi Mela, Mendaki, Chail Bewedi Unsak, Sangne Manaman, Megatun Gatin Lala Legen Gitailer. Okay, Bewedi Mela, Chail Bewedi Somau, Chail Bewedi the dog and Tepel, Chail Bewedi Ngan Sautakan. Okay, anointing. Bewedi sang the dog me Jesus weird. Kasarawi pantatogo tequila pantatogo ogo dong tel drungen sarawi sania telip sapal. Okay, and that type of way dear sang ne manaman unsak manaman. Ari mama sani manaman unsak ko yang ketailer ayeramen klang diang komi. Yeramen kapakapin so poson. Pwehki tamek chow yu papang anointing me god kisisaken getel. Imechai we the dog sangya. I de we the dog sangni yatai de I gel. We the dog sangni dame Jesus we atar. Dame Jesus we atar e loyang atel yang bewedi. Bewedi. Okay, bewedi songan, bewedi mela, bewedi the dog in a muntiti, or bewedi penis in a chaikan. Okay, I tell you now, no took up a tell bewedi or take a kong. Take a kong, I tell sobelang court. Okay, kayong current. Kayong current is a clemau. Is a clemau le mesa kisu. Okay, kacel masani kapengkalangan kiyong court. Makungat kiyong a tell roson and bewedi, numarana tell count Jesus. Okay, Kauno, kat kiyang gitel roson and bewedi, kelen bewedi. Karida yaraman kiyang komo excuse me tuwecha, amoya tuwo telo tuk. Isyo pagkatang ngayon sa rawi, intindayang ya may utuk. Uwagi iponsawa may ngayon sa rawi. Aramas na sa jayip sapal, aray ko sa isang ko. Para sa saya ngayon sa rawi. Kamo yung ay jayip sapal, so ikos ko siyang tel sa ulang. Chay so joka excuse in dame iluet pwe yatuwe. Just choka lang gitel jak lang god. Mama sani take a kong, and masani megat kiyong giteler anointing. Bones sa katang bones awa. Bona sa anointing mo. Bona sa keidio. Okay, I keidi. I kakong. Ay more pantuwe Jesus. Paluwaraya wasan ngayon sa raw yung kosan. Ay maliel anana kamelele. Dame masani. Gima chawia son sulubukat mi yuki young jela yo. A child more pan victory all the time. Book chestro kalamangi yaramas, take a kalamangi Jesus. Yamon Jesus at pokong aramas de panakan, imumana chaiban pokong. Yamon Jesus akan wongi summer, imumana chaiban wea. Jesus ma chai kalama, kaite karamas, aramas fail, and take up the dog pana, sawas pana, on aramas, solon chicken. Up chai chukakalala sang. Kom de mena la sangia, pagja songa troyo. Okay, ite chapel mena la sanguk, pagja respond yo pompo koi. Chapan mena la san Jesus. And some chapan mena la san Jesus, more momana more. Agajampil, Gajampil kamele le young gajair me palora chakang and sarawi, kachkachlare, just imichapan strumentoge deep. O atamalia lanano work duck, matamata won pon anane, kolanan masanon court. At Chelan Bangak lift it up. Chelan Bangak koirta. Okay, koirta book. Koirta is a chacham unipat batak. Koirta what ki display kasaleta unsakan kauno. Are masani manamano. God give us victory through our Lord Jesus Christ, the anointed one. Kauno, we are young comuyoro my changa kong. Kajan bewedi sangni. Manamanene kelaban Jesus. Give him below at 57. Or getail kapung kalangan kiyong court. Magatungat kiyong a tail roson and bewedi namarana tail count Jesus. And that count Jesus kiyong a tail roson and bewedi. What could you tell me an excuse? Ime tell me don't get deep and count chelta.
Imejai muidong insen chel kanen kaun ketelda. Pwehki Kauno katki yung chele rosonen pwehki. Kasongoson lel komi o ngoi tagak pwehki. Makjamui dong Jesus. Men sansal. Okay? Ramas kowe kita jabel mengkowe. So to Jesus yu sansal tawasao. Ramas kailong ng jabel mengkailong kunrail. So to lingonan Jesus yu sansal tawasao. Pumumon Jesus a mor kelimbak. A kanangama. A mag. Okay? A katak. So kalimangi Christ wat gemoren Christ. Okay? Jaban solar. Jama kakaon. Jama wia party at silly. Up more in Christ. Because I'm going to tell them what the books are we. For my Christ can we are. Maso there we are. Okay? Chaban men kale mangi Christ. Ko yon son. Ko yon son. Lemau payo lemau. Ko yon son lemau payo lemau. Agati yung child. Bosa pol mangkuota kan koros kengka kalawe di samba. Isme sa pol mangkuota kecail me ipsapal. Kapag ramas korosia. Sa pol mangkuot kecail akan me ipsapal. So newe sa kriyawo masani mo ni sa kriyawo masani akotstoren sa pol makan reject. He came to his own and his own rejected him. But for those who believe and receive, He gives them right to become sons, child of God, children of God. Okay, ako sa yame Kauno Jesus a kochton, ko sa yame imes sapol mangkot ko lula wulia kap Israel suikala, malawlaw ta kamelele. Apo ko sa ya, apo ariso Israel kan maposon lao kamelele, kiyang Israel pungo manaman, and we are sapol mangkot seri. Wasan wata-wata kasali yung ketel. Sapol mangkota kan koros kengka kalawe di samba. Okay? Magcaban po na sa magta anointed. Ngayon sa raw patlong uwato rosanen ko tretel. Chaban kapayata tama masani. Chayka kalawe di samba. Kaya sa ulan sa tana pinipinpanan tipo mas kun koy. Ang sa magca konta tip. Ngayon sa raw pang kawit keng kita tip. Puimar mas kun kilaw luwatala kamay tatatip. Okay? Kamay tatatip na ninang nampon maso. Okay? Nan kailok, nan sumak, tsaka kamay tatatip. Ariad, so tsaka kela pa na anointing o. Po kela pa na anointing o pan, lale, liki, sani atay mor sarawi. Asitin kinasukoros, masamasan, ala na ako sa ikitayl. Pag challenger, papakos nan strong anointing. Kailangan mag-utuwi ito donkey loud. Israel paid the price. Israel paying the price of following Jesus. Israel carrying their cross enough. Pagotang gakligi Israel. Okay? Rapuligidir Israel morin santa. Rapuligidir sutar en aramas. Rakapay katar. Raniminim dalin lokolok. Okay, tawin Christ. Jesus masani kakakyang nim talin lokolokwat. Pwehki es chamangay tames chamangay ki siten gailong getail siten panatang getail to yuok telaw mela. That's the good news. That's the good news. Okay, jaisak lang. So jay panosame atak na tail poson pan orain. Ewan bewedi Kauno kan lift a book na new level in anointing me. Tatagang got po na more loud sang magkamilalen, Satan bil momot selimo. Awi po yan litare. Okay? So, mean indang chel po yan sansal, po chel de malamame. Iban, murmayaw sang mas. Okay, kinda. Utan ikan matawa tayo, puligiti masay mo rin sa ulang. Okay? Matuwa ikamir na lang iban to kalamanan hell. Ijasa sa ikon, the heat. Ijata sa ikon, karakarpan ng hell. Yamu mo na iban, maurin sa ulang, ay nok chotogi. Iban, puligiti mas po, dan trenar mas uwang niya. Ranchi ko imaging kamba kapan. Amur na yaleta Jesus, so na me peran kiniya. Smagatrapan ki.
Isma kachaban ki sola me parangin child. Okay, Chaiban Mangaparani Takot was our Gasaya. What will profit a man if he gain the whole world and lose his soul? Takatapan on Aramasaman and Ale the Payins and Babona Lusanga or Soju. Takatapan Ipan Menaramas and Lopolop Kenya Kapungaya Kaiten Mamal. Okay, Takatapan Ipan Tonga million in money. Takatapan and me I tip so in Sampa. So siya maglantian niya po yung kapopo. Ayan panlusan na lang ta katrapa. Okay, so yung kakilakay child, matamataw sa pong yung makayang matamatawa menda. Okay, pa kung naikin, luwa like matawa tayan pulay mo rin sa ulang. In another words, makamamasa na yan. So kasang nalan, so kalananel. Yang mo na ipampul. Yang mo ipampul more. Kauno rongalar so to more parokyang. Wasaw. Akang chalen lusang. Ebola. Pagchalen deme la so to chalen kolare. Okay, so we can do kader mo itang chepelen bichig child. Okay? We can overcome. Take up away the kasong koaros. Tamang child to drogi, you go say yaya, you go say yakoto. Pwehki child yung mamorcha. Chaikan loko. Tachagan matangi. Eh? And some are more in so long a level me. Cause some are normal. Armasan kailong gunuk. Cause some are normal. Utangaban de longawan. Utangaban tupak lako ipak. Kabang wentilikinin. So jame peren ginuk. And some are leler sa rairo. Iyan so kung Kauno panchap talikiyuk. Amay ay itaweng Christ poni uya papang. Kajojo kan Jasusu koran. Okay, Jasusu koran ng kochen likigicha. Pagchasay guta mela. Maramas lokaya me so sape. Aramas lepora kichame pilin sense with makarape. Yeah. Jasusu koran ng Kauno likigicha. Okay, pusapol mangko chakan koros. Kung kalawe di samba ema sani me chay kak. So, anki attitude, I can do it. I can pay the price. Okay, I can pay the price. Moyay kapagap. Okay, a little point may down go to talk anything about me. Kung kakachkisan ay boat, kung kakachkisan ay zirikan, ay babay nono. Talk ko to me. So, talk to me, pang Willianda, ay boson court o ay pakomi. Okay, makamuyaman maganda. Ayat wama. Is super young man is your mela. Sa may ka sa ulang chama. Kapag merong kunukala. Kapag kumata ta Kauno bang kakela kanan nga naman. Kapag kon me so chame ko kasombal. Likin god o kupuran po ita. Okay? Chay kak yerme pichik chame chay chukap itawin ko chay kak. Kajaigan pwehki di atay poson. Jaigan pwehki di atay poson. Isma kalawe di samba. Takot samba. May koros mebit samba o. Inongin samba o parinin samba. Amasani. Iyatra magkamelele me Jesus sapol mangkot. Iyatra magkamelele me Jesus sapol mangkot. So yuko sa iyayar kamelele anana mamorki. Okay po may bang kamelele and Jesus sapol mangkot. Ayaw puwi asali ay, kaiten kamelele mo. An Satan na kamelele, Jesus sapol mangkot, eso tapay yang. Puwi asali ay. Okay? Kamu yung ngoy, kilele na tra kamelele, eso laro kita puwi asali ay tra. Kuporang kot, may bang yung tatok. Ay ima may chabang kakalawi kiti sampa. Paranin sampa, kailapan sampa rea child. Okay, Morin Samba, me koros, me toka Samba. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, for everyone born of God overcomes the world. You know why? Wasaw ko saya. Everyone that born of God, kay bugidi Kauno, kay bugidi nga ng God, kakosanya iputi, and saraw ko chlong kay bugidi nga na child ka. Okay?
Isme kap kalawe di samba. Ye tramakin kamelele me Jesus ye sapul manggot. Okay, wasaba saya. For everyone born of God. Israel kan me ibugi di Kauno, ibugi di sapal nan Israel. Israel overcome the world. Israel makak kaunda. Inongin samba, the kelaban samba. Israel. Okay? Greater the one lives in you. Eu me kamoyongoyen bang. Greater is the one lives in us. And so me samba kasongayuk. Kaperin kan tatokan Debil kasongosongam. Me wachu makasongoy komi. And so koros tatong scripture. Fight back. Ikaw me koros. Sang ni manang God. Me kachkiyang ya. Greater is the one live inside of me. Me kach laleya lapasang me miliki. Okay, and so ngayon sa panggo to bichiyuk. And so koros tatong scripture. Tatong puksarawi. Nanam kapakap kante nanam kausa with chepel. Puime Jesus buya. Niya kausa la chepel at tatong puksarawi. Ikarita komunyo nga cha memorize. Puchaban sa choka pagapin pinacha kausa yo matamataw tour. Chaban tatong puksarawi. Puyen kakela kanan nga na child. O puyen kosanetia chay poson pueter wang silly. Klang pray the scriptures really powerful. Pag kachaman kiyang coach magaposon. Tame masani. Arya kang kakela kalanan nga na child sa water. Kachangawit to talk in chapel. Magungkoton para pa child. Pag child alasang dami Jesus buya. Ito taong ko puksarawi. Nan matubayo. Chapel changasang. Okay? So kayong kurent. Siluwe sa kuno. Chebang watak pa na mepit. Kayong kurent. Siluwe sa kuno. Okay, maybe greater is the one live inside of us. Greater is the one. Yatue. Amasani yatue kumaila sa tuwa na mail wialar chambasan goat. O tuwan nganen goat at ng kachkachlara mail. Pitak yuma. Ayatue kumaila sa amail wialar chambasan goat. Aramakam. Karkarong yasang pallion screenan. Ang mabasaban ko sa yaso. Ay kililen makamanane ipsapal. Ang mga mo pasabang ko sa iya ana at saka para na mimi ren mimi tao. Pues dapat longan mayor dapat longan kakela kay gichay lale kay buito ko parang god kamang kali gichay ta ubil ta tong kiyang gichay ng sampaw at ime katston buya. Okay? Masani amail buya lar champasan god. Okay? Ayoy ko siya. Check me kapag ke oh my god men moket nan naman oh my god we song loud lale up chel nane moren Christ a chel moren to it Christ a chel nane kamele lembe palora chelka jambasan god a kat wasa chel nane wulian ta chel maliel nan pena chel maliel kan chelen matamata on tamok sarokos ko soya ime chelen kamele le. Okay, are ke chelen chama palora chelka we lar jambasan god anta o tuan nganen ko takong kachungkat lale. Magkaratais siya na nakapakap nganta. Main kot, kung kachungkat kiyang git ngayon sarawa po sa pangkauta. So, kung pang ngayon sarawi, kung pang kapakapin ngayon sarawi, may remi. Pukamup sa pal. Okay? Lampalilaw, chay kumya kapakap. Aramas mas chuip sa pal ma. Te chay kakip sa pal, chay kapakap sa bumbo, chay lan la. Kapakap. Ang siwa kot kaun la palap. Kachkito ngayon sarawi po at tatokan mauran wet. Okay? Tuwa chaw yung kapagapin sa tam chayin tinta. Chaw yung kapagapin ngayon sarawi. Yung pipir silwa sa akis. Tuwa yung mumot nan lang. Jesus masani. Masani yung warang ko. Malte ko sili. Pampakren sa may. Kito ngayon sarawi. Ang sa mga ngayon sarawi siya tapurel. Kaitik may koch marasyo kon. Rekon. Rarong. Wagala lala pariye liki. Transformation. Okay? Wagala. Rehasa marang sarawi. Roko silipan manaman anointing and ngayon sarawi. Okay?
So magchasay kip sa pali, machabang kapakapsongko. My God. Saban ko lama, sabang uyama, sabang kautak. Komkoch kito ngayon sa raw po yung kamarain. Niyo mo pisapal, wasang mata-wata ko saya. Palwara chay ka. Chambasan ngayon sa raw eh. Chay pampona sa chay lipsapal. Chay sular, paki ngayon sa raw yung goto. Kachtor. Chay pantacho lukelo. Ngarima chay lukelo ngayon na chay mor. Chay pampona sa me mimma. Pwehki ya mimma istumen wiya tatib. Pwehki ya mimma istumen doke tib men kang tib. Pukita mimma. Ay mor sarawila. Kay dek ni mo me sarawi. Ay mor sarawila. Okay? Ramas panlalawe yuk. Wow. Keosa. Taka wiwiya. Keosa. Isme mimerem. Okay? Ramas mesosa. Muitang ronkosa iresosa. Komui. Makomu psapal. John pasamuyan, palawaraman, kachukak kamkamay tip, chukak. Chabang kon wasayan tip, waking in saraw kachkach lale. In saraw chukak pil, apiyapit patepil, cross lake, mban, pasagon tip kanumba, apan sanswat. Wagia chout out king in sarawi, makchabis chukulanganta, konta, chamachaman, tip mechawiya, mechastipak mangi, ngayon chow apan mi mere chel ngayon saraw milale apan tobi chel ang kon wasa ka tabang ng chel wuwang ngayon sarawi so kasampalan chan chama-chaman cha wuwang ngayon sarawi apan perosang chel tip o chel bilbang koparopar na chel poson lang kaya mas pa kemano kaila Kauno lelong kapala wur yang Kauno tuwecha Chow yagi Kauno ice nape. Te John Winnie kan matchak and licky. Okay? Ako silong I kausan. So chabang kempona sa. Pertatan mensang mau ngayon sarawi. Chabang watawat. Kuwar watawat uwi. Ngayon sarawi dami masan yuma. Okay? Fellowship. Koso yung ngayon sarawi. Tindrive ko uwi. A sweet. A yo. Magchay build up relationship ang ngayon sa raw chay pang korong aso megan masan. As just stranger. Apan masan chaka kinda o ngayon sa raw kawit kin chay ma. Magchay sutra build up a chay relationship ang ngayon sa raw ya. Chay iyo mata ko do drag taken. Ang ngayon sa raw masan ima. Chay pang ngayon sa raw ya chay bimbichig chay di. Okay? Pwede magchay kalap iwang ngayon sa raw chay pa nasa. Kachay pa nasa ngayon sa raw yan so may masan agam backup. Mapa masanong chel unya may kot uta na pang backup. Okay, apang backup to japang kapayata. Tami masan ni chel unya pan so say chel. Alright, kayong current unong isak tuwa. Masan ni kumail sosa me palwaro mail kan ye jambasan ngayon sa rawi. Magunggot lalo mail. Makumail alesang rengkot. Keidihn utaan kumail. Pusapuliman kot. Okay? Kahit isang nariyesa ka. Pwede makachin point kung kumail ta. Pwede lapalapeo. Para kumail ta to. Ang kapalorang mail kan o ang kalinganapan kot. Eh? Magkabanda. Anda to ang kapalorang man kalinganapan kot. Makabanda. Kot slimbag, ima kapagkata sakaw. Bayan sakaw. Ang mamaso nun kalingan kot. Asa man chay sakaw lar chay yurwur mal. Asa man chay sakaw laro inang chay ka nambil sa palala palio. Miya kalingan nala kot yo. So song kan man chay wiya mek. So chay kalingan bang kot lala yerman na kamaiki. Yerman na kamaiki pwehki song-songan testify instant na yan. Okay? Menanak sili mang kamal sili. Mga sa ilikam. Okay? Kalangan na lakot. And that totoong kipalawaro mail kan. O ni kalangan pan kot. Kamilele memor sarawi ang kalangan na lakot. Kapag kausuwi ngayon sa orakan trang. Kalangan na lakot. Kapag kamawi ala sa umaw. Kauno lingaling kila. Okay? Pwede esipala normal. Normal tuwe cha komo yung ay cha paran ke deep. Amawut
mau dor lale lingalung dor lale egosan ren God. You are wall to wall Holy Ghost. Okay? Kayon son bayo ko sayayar ayo. Greatest is the one live inside of us than the one in the world. Bona sa scripture ka koros so kang child me sapal child na sa me chai wo me got. Me got to ye manaman God. Me got to ye pwehki in Kauno re child. Me got to ye I can do all things through him. Me wo wa. Okay? Magarita kam solar pan mata wang ki community. Dama ka pan sa ki community. We could go with the carrier of Holy Spirit, with the temple. Kajay John pass wo silly. Okay? Nangkatay de marin wa. Ark of the Covenant. Masanan bombe. Kaya kuarim. Ark of the Covenant. Wasama Kauno kung God slale mo. Sa sila yan bombe. Anyway, and so what come you ngoy? Kajawa covenant. God dwell inside of us. Chasula miral roro wasili. Roro wasili pwehki represent presence of God. Nganin God. Ma palwara man wo wasili Kauno. Ngoy sapal palwara ya wo wasili Kauno. That's what in our head. Iya chay mata chay kami sapal. Karita makisoja po sa tama ko pula po yung kilong lalatal may presence of God and sarawi asidin banin tayo good for nothing. So tama pakapaki yuk. Aramas koros kailong genug. Ele mo yung kapansiyang ko lang. God mo pam. Okay? Magchasoja po sa machawawa manamanin God. Chabil ban soja men kapawi bata kapaka. We masapwek, master we are we. Okay? So ikakela kay child. Iyay kapagap, ngoyo kumail sa ngotroyo, child sa ngon, kakoyertan na child poson, niya child rong panamasan ng God. What we have in Christ is the anointing. Keidihn. Keidihn anane kelail. So ikos ko sa yang kapan, ay we klik lang video kan me, marketing coach na I want it for my family, for me and my people. Okay, yanane. Chay klang ksin marketing the talking coach. Nang population in Membombe, ako sa cloud. Sa cloud po kita palilaut ka child chon to tonga, mamor ka child. Amak chay ban mesang ka child wowa chay lopu. Atay malial transform na nasa ng God. Chay ban utial Kauno pang kasalitay. Pway no gidier. Okay? No gidier so more ka anane healed it. Anane may solar mamor. Kauno mo katun yeyas. Kay de pwehki batak. Up lifestyle. Styling me kan utial nan rur. Utial nan pokon. And song a troyo. Okay, Kauno rapaki aramas maban liki. Esotro rapaki ni Israel. Pochay sotra. Rapaki ni mongyong. Kalang men Pilipingan. All the vibration of presence of God. Niyan sa marakang ko pa ng kaudak. Ngayon sarawati at po rail. Kamaresang songkan. Manifest miracle wiyawi. Okay? America wiyawi. Australia wiyawi. Africa wiyawi. Ngoy sa tramang kilang tra. Meniyang experience, meniyang kon, meniyang milale. Okay, boy kun wato ilok and marketing God. Asa may ilok pa ang goto sa wawi po child. Abang kaibwidi may, abang kaibwidi wing God. Ren membombe koros. Okay, koros me pang kacang-kacang so ka melele po religion de matamatao de tatawagan ng munjiji marakampalian. Banlusang.
Koros me ban flow with the move of God. Raban refresh raban insena maula raban salatakla raban mayauda raban minantaken poson me Kauno ban tatongan rail nan sambawat. Okay? So isongo me kachail contending before God. Jewi kapakapki Kauno ban praying to bass. All right. So karyangoren silu isapayo. Karyangoren silu isapayo. Akachin masani boy arlamalam kapchakaila. O bilal ranwat katupalo kin paraparatra arlamalam niarkin watapuk sarawikan en katete marang. Ija anso marakin miniminiang Christ me katupalo kin gosang. Whoa. Okay? Ansa mencabi nan mauring katete marang tuaja ija atail kapkapayata ko sunet ana pa wiyapa. Atail na malamagapil katupal. Okay, and some Christ lang at abang lubo, katongo palpasang menia katanga aganarira, samoro kano, chunsarawi. Mawarong kan chakang patlong mongot, samoro kan walia parel kan, koto patlong yarel mayroong, aral kapakapape. Sinsal, kin praprong pel, praprong ne, chikalen nerel kan, pumakot ang iyong struck down, mela, son wala mayroong. Aria puegira lom restua wrong kolongala ng presence on God. Rapan ma resolar rong ngelen bela sagasak pue samarawo solar alusili. Rapan waik salo pue soja mo warong patlongala apan mela. Waik salo kodo o samarawo melar. Ge Kauno ke melar pue. So reigning and wow niki presence of God reigning and mamakilagolo banana ko to mayroon. Okay? Mr. de Bell. Kaya to bubuk sa Roma sa ni Chekoros diban. Chitan raw yung makit po ko. Na pan kalangan ng God. Apan so mes Christ coach to. Alang tapon lobo chewata katakatang o tipa sa menya katang muyiri rameliki o mawarong ko to mong God. Moat ki solar poi yu tanane en poi pota pochango to rengot. Kisinaramas o aramas me che waunki me sinsotra o me keidihn santroyo koros kakoto approach God. Koros kakoto nan presence and God. Pwehki Jesus. Nge pwehki Jesus kakareti intra pain kitel pokchelen yang ay paido ni boldness, amen. Oh, mens you walk out ni marangkang Jesus. Cheka kapakap. Cheka kale makapanti pa cheka ni amen. Pwehki Jesus. Cheka kauswingen sa otrakan. Pwehki Jesus. Cheka kyang aniki carrying the presence of God. Pwehki Jesus. Okay? A kochlong rechail. Amasan pwehki atay minimini ang Christ. Masacheka sola sansal. Sola sansal. Pwe arlamalam kapchakay. Okay? Ansa magjasagan jodorangot. Atalamalam ka kapchakay chasosa. Chawat wato puksaraw chasosa. Kauno mamasan charong chorong. Okay? Arlamalam kang kapchakay. O billal ranwat. Katupalo. Kumparaparota arlamalam. Niyarkan watak puksarawikan. Ang kadede marang. Okay, ako sa saya. Pwehki achail lamanam ka kapchakay mong God chay strip sa pa. So tangan ng God patlong retail. Pwin buyayang kachail kamarain. Chay bigun watak puksaraw chay stoy wiki. Para masachail kan uya parparara. Okay, amasani. Katupalo kan parparata arlamalam. Okay? Ito anso marakan minimini ang Christ. Anso tak siya minimini ang Christ chay sapal. Ito anso maraminimini ang Christ. Makatupalo kang gosang. Wow!
Koras me ipsapal bang ko saya amen. Po child experience mo. Child ko irta nan momotso. Child strip sapal. Child maskun. Child maskun ko sarawi. Por masa child ko ya parparora. Okay, child wata puksaraw child sosa. Child rongoron batak child sosa. Child sosa nek pasang isme coach o isme insana child tor. Ansa ma child minimini ang Christ child ipsapal. Ngayon saraw yung kochdong lola child. Erudungata por masa child ka. Okay, ni palingin. Child watak maso no child pwehki. Ka child rong kapichi ang coach. Ka child asatame entinta. Sang nita. Child sola kapchakay. Okay, kapchakay to sa Kauno mamasan kumukum ni chakay. So cha mongyongan mucharak. Okay? Mongyong mapulimao, mamaso na bangkirti o sa tawa. Kaya po yun ko parang coach lale. So cha memory child. Lao ka child. Ipsapal. Kasambal, okay? The veil is removed from people's mind under the anointing. They will understand the preaching of the word. So, pwede ko sa iya, kachalip sa palar, chalwowa anointing. And so, magawit patak, kawawa anointing. Kaityo mimirem, kuwari patak. Anointing mamimipo mo, kaiti mamimipo mo, kuwari patak. E palang, paroron kapcha kayo. Karitara mas maban, nanenlay wrong. We are wrong. Kauno anointed, Kauno kasarawilar pain sa pulmamasan. Apniya bilbang pakatar nantip sa untatok ma anointing. Masano pakatar to, oh, masano isikiya. Oh, masano wukitiyola. Tuwata, anointing o pangkawela velo, pangkawela tami ako sa yawasa. Okay? Katupolo, kimparparoro, cha lamalam kan, cha chanrakan watak, watak puksarawi. Awenda, pwede chay minimini ang Christ, katupolo pang kosang. Ren aramas minimini ang Christ, katupolo pang kosang. Ren po naramasakan me patapatakong. I kasampaling kachan, anointed kachan, wiyasong kapakap. At saka pakapakan pang kawela, paroro, metepel, pwil, po naramas. Hindi pa matakong chay ng Koreang Korent. Koreang Korent. Payo emasani. Resulta komposon. Pwede ng katedral kan. Rotorot kila coach within sambawat. Coach manok ang karotongela. Poreder klang. Marayin metaktakarail. Marayin ang rongomao. And duenlingan in Christ. Me udan tuwecha mumun coach. So dami ako sa yawasa. Okay? Coachin sambawat. Kusaya coachin sambawat. Again, karotungela aramas rader kilang marain. Chachang Christ kachtor wator marainin coach nan rotorochin sambawat. Kachayl pilata mamor kitib. Kachayl pilata socha kamelele. Pokita mia coach and sambawat. Okay, Satan, Lucifer, una kan megan muta tongi, kamas kuni aramas chocho. Ap magjapan tronta token got me anointed. Kaiti me mi potel pam palangoy, kamas kun kan, me Satan wiwia. Sania chay kapakap, sania chay patak, me chay pan such a slow down ki. Kipo, kota anointed, korusia mi psapal. Omupuko, ay puko, apa-apali anointing o. Pwengka kekelail ap kaitekan luluwa sa lawas sorala. Tama kan luluwa sa kilaw sa latatok. Pwegkichay kam kamay chtip. Pwegkichay sukaw chilar. At child more on fire for Jesus. At child mo itata alan. Satan and brapa. Okay? Tama Satan kayo kang ren aramasaman and the donkey easy. Is child anointed. Child anointed for this call. Kauno sotra ka kan ekerong child megot me sotra chowyong lale. Iwe weran talang warongo. Okay, murina yesatasang mela. Wire key. Ako saya manaman koros. Nalango samba ko yung yoyo.
ime kareta kowe. So kauno ilaki ikitail bon manaman meki yang kitail. Chako sanyale tauda choposon. Yuda choposon piluge longe Jesus nanay maur yuda choposon me palwaraya ngen sarau mi milale yuda choposon mensenen kauno yen yang kau sasang ngen saud kuporang god yen pul bon mesoma opokita emasani niyamai kowe badak kamau yala mesoma kamau rata me mela kamau yala me toktongan ilang kaima ak jaban pilata ata anointing Satan de doge ni jaban soja men muita tati jaban kumbopti okay jaban kumbopti pjai miminan samba me contaminated esamen gidip bilbim palwar traka ma soja miminan masanan god o soja patan kapakap kai sisel baik Jaban pop silly. Up Jaban Taman mit Mawan Yoma. Mawan just to look over to what door. Jaban press down, double to go la levalia, back of la valia. Massa trot silly, puella. Up soja, Casela on boson, I boson poeta, Jawiner. Jawi baby pay you Kauno away dear. Nicklock, Magata, Apaliata anointing. So just Satan got doggy gitel, a break loose, a band tongue, a band song, and so chorus my band song, a band tongue, a band song, a band loose, a band song, a band loose. All on Satan a calusi gitel tell open dal. Gitel open the island deep, gitel kailok, tawian in the neck, tawia perperap, okay, tawian and so mac tell open the al. You were when Jesus amas and he soja makak, itawenia. Masotas Gideon more, Sugalan more, deny akaperenkan. Okay? Hallelujah. So, eu ramo, episos eu. Pensong gola, eu little time, pwehki. Makomi iti tawero and chinching the scripture kan. What if ni po meditate. Mata-matawa, lesson pongi, kasailangan sarawi, ika kasayay wi petepet, nituanay kasayawi, apan sa makapan spend time on court. Kapag kundang in sarawi tayo makalalela, imeno asawi sang ma, niyay rong-rong, epan wiya, kakiyang court time, asa magkakiyang in sarawi time and kasubuliya, apan bilkay buyiti, mata-matawa ka na chay malian me, sumbata ako sa chokos-kosaya. Okay, episos eu silu. Akas ko saya mag-child angi spiritual blessing. Ari, akatin kasaleta sa pulma kupurur. O katin kasaleyang iya. Okay? Bless us in the heavenly realm with every spiritual blessing in Christ. Spiritual realm tu echa ni palingan chais chukula. So ang kapaikan mo kutong child ni palingan me chais chukula. Pwehki a child lukurian Jesus na child more anointing and go to memory child access. Child yang anki. So ang kapaikan ni palingan. Okay, we have every spiritual blessing. Every spiritual blessing. And some child natural do echa. Chay saik mo ito Jesus na chay more. Chay sutuno kasi songkan me chay kakuya ni palingan. And so anointing chay la sa me chay la anointed for this call. Miyotra kapayan palingan me kodong chay turu Jesus. Okay? Kapayan palingan example agak meni a chay kisakis. Okay chay sa ukop. Okay chay sa batag. Okay chay apostles, son papa, okay, the child teachers, okay, the child in ministry, word of knowledge to which kapag kiaramas Kauno kasali yung uktame pitlato, okay, maruruni,
me pit lampo, rurun kuporong kot me toga lampo. Okay, kisaka sempalingen kaima. Word of wisdom, kagagan ge marain me armasin sambaso jangi, stoet son King Solomon. Okay, kagagan ge creative miracle, me toga jayang. Koros kakapap ki maula up me kolokol creative miracle. Miracle yo por taseli, kakapis kakapap loud wager pon armas. A miracle breakout nan meeting kan. Pokita armas man Kauno yo totongyo akis mo creative miracle. So meaning that child access. Child so joja ipsabal child lau yo child ngola more so. Child access child en papa got na new dimension na new rare me child suganangi mass. Okay? Episode silu bayo lel bueno. Hallelujah Jesus. Episode silu bayo lel bueno. Oma kumail pan watak tamin tingi diro kumail pan ka kasola ay lamalam ong nakupururun tuan Christ. Maso aramasakan sotra marainiki tuan kupururwet amet coach katin kapara kiyang sapulma wamparon o sokop sarawikan sang sapulma ngen. Okay? Emasani mak chay songa choyo pwehki ngen sarawi. Chay songa choyo pwehki ngen sarawi. Ariet kuporang kot ruran tuan rongamau akaretar menliki kan o mensusakan aran kila sapulmang kot kapai tuan arwialar kisan warchoyo o yanger anki pano inaw me kot katin inaw gitar ren Christ Jesus. Okay, rong mana bata inda. Chay chuka basa yaku kururung goten. Wow, achay la pichawa kata. Enta yet kupururung goten. Pwehki Jesus. Esolar le pilipiliki palian lamalam. Esolar le pilipiliki puini naramas. Kichay songa troyo. Pwehki ngen sarawi. Tame kunrurong aramasin maso ko resosa. Chay satar pwehki ngen sarawi. Kupururo san salong ramas. Uy, ramas magkinawa paliki kuot ko rosatar. Pwehki ngen sarawi rosatar magkuot limbak. Rosatar chay pil aniki yersuson mor soju. Rosatar me mia chay manaman ng pwehki ngen saut pwehki temple of God. Pwehki ngen sarawi ko san lalit child. Okay? Andile wadak pwe inenene lamao ong relakan makin patakin tama chay sa tamarur me pitkot. Okay? And the maso aramasakan socha marain ki tuang kupurur word. Amet kotap katin kapare yanger sapul mawamparon o saukop sarawikan sang sapul mangen. Okay, so ngen sarawi ako siya yanger saukopakan ako siya yanger wan baron kan. Okay, irailakan me we papa akot na narail kisakis ariyet kupurruran koten rongamawan karetar men ligikan o men susakan arail anakilar sapulmang kot kapaikan. Yarong amawan, kamuyongoy tipan, Jesus pola, magtaka sa mona na tamor, ngayon saraw pang katlong, kitayanger susukuwing kot, tipatakan makalar, irong amawan mo. Okay? So, masa ni, me ariyet, kupuran kot ruran, kupuran kot maramaso chawiwikyan mo, epakong kitay lemang kapure kitay lare. Nituan rongamawo akareta menliki kan o mensus. Kitay chay menliki. Ata chay 10 tiles. Kitay menliki. Mensus iral me wey pilipil. Nang kadete marin. Iral me wey pilipil. Chay chuyang wey pilipil. Chay 10 tiles chay menliki. Apunta. Yiku perang kuat meriran. Amenran biala iyo. Okay? Nituan aral biakila. Kisan wartoyo
Ariangeran kipana ino me God katin ino gitar ren Christ Jesus. God ino wong sneko Eve nan matwal Eden. And so pan lelo to one kapeten Leo pan triakiti one kapeten sneko. Ako ya ino Jesus pan got don kawela kela pan Satan ren aramasakan me one kapeten li onan buksaraw li word kumomotso. Okay? Jesus pangkawela tatoka na munchichi nan momotso. Okay? Ino mo. Ino. Epil mas anime. Ino kan makot wiyayang Abraham. Jesus pangkaston kapayong railakan maposon la. God through Jesus. Ino na Abraham ko. Chese to kono te moi na Abraham. Ab che pwehki Jesus che panyan susuki. Okay? So ime ko saya ino kan Kauno wiyayang ninjapio. Sangatan ang katete marang kodo lel retel katete ka. Pwehki Jesus ino ko atlail. Okay? Esolar ko saya men sus. Esolar ko saya men liki. Esolar ko saya puinin potawat, puinin Central, puinin Micronesia. Kitail wiyala iyo. Nan so nesa kisu Jesus wiyakapakapki. Wiyakapapalang somehow. Emasan isu wiyakapakapki sampa. Wiyakapakapki railakan magamgat kiyang yoyer. Railakan melbang kodo. Nan wing kod pwehki aral patak. Irailen ka kiyuto. Child korosan ngayon sarawi me Jesus wiyakapakapki. Kahit ang child korosan yang alay umumotso. Pabanapal. Abanapal chalen yang alay umumotso. Atama pan mangay. Jesus pola pag child korosanan ka ngayon sarawi. Yung ngayon sarawi me child kakilang mo kita ngayon sarawi uyaw sa lisan paran pukat. Anso me ngayon sarawi mo kit na newasa. Yung umumotso. Yung state. Aramas chang rekola rekon kot. Resto poson rekola relimpa ko ngata kot. Okay, ran kinanen men Lucia malape rekola remempa ko mang te parelkan. Ijar masota me uya patapatak rekon kot. Okay, magmail udial video mere papasili me bit Kentucky revival aramas abotak awudi. Anamatawa ma aramas otak awudi. Ta kot pan biya. Kot pan transform yala when Kentucky born obil aramas koros me koto rapang goito kon revival in God rapang wala wasarakoto sangiya. Okay, God's ways are not our ways. Itamanchelas are normal. Kuwi saraw sa kasi God. Kapag we are the program so sa mga saraw mere. Apan so me kajal mini yang inangan God te sang lalin Kauno. Kaun Jesus pola. Pagkailan mini yang ngayon sarawi. Chaypan sola un momotso. O chaypan nasoyer kasawi. Menia me koto, menia me aramas. Menia me koto likamakan. Chaypan nasoyer kasawi. Hallelujah. Iyay kapagap. Magchaypan Roma. O chaypan nanchiyam. Thank you, Lord. Thank you, Almighty God. Jesus, we bless your name. Kalangan kiyang kami, O Lord. Karusya kan midiyang yaklakwat. Kam gachong kupro kapeta video do God. Tatong yang nan moren koros marong. Siso pan rong. O yan sanat momay. Asan kakpay kiyang kami o God. At posonan kaparan. Apkaite kwato insensuat. Pwegi at likit maliyala. Patak melel kan mesang nan sapon mamasan. Nen saraw sa pono say kami. Kam gachton sa usay kit. Kam gachton kasalatak yala. Wisik chojo kan, isagan wuwa mo yo God. Thank you, Lord. We bless you. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen.